Previously on StepSon. It's okay, I will tell your dad, okay? Oh, wow. Hey, let's go. Let's go. wenda uhora kuragenda yo ndagufata uzambira hoya nuzongera muhurira kugenda kuyangita namfata nyine ugenda nibwo wagira gutenda gutugumba ndagenda ndahoje urwaje oje musanga amabarira oje musanga nawe urambira ndutse yo gukora na wawe nubucu bigenda se ay wewe bikora ubu byose mbiza hose ubundi nagurisha imodoka none dore umugore nawe ampaye akato na girlfriend nawe asema indeke sha mwana mbese iyo mbimenya mwasha none ubwo ndafatwa he ubundi ndaruseseramo ko nabyo nagiye kujya n'imodoka ngo ndaje kuyishikira akabara none ndabyifatamo none ubundi naye mbaze iyo modoka ubundi ndayikura he umugore nawe asizemo iyo nzanye ibintu nibyo kwigaho urunindukira Oh, Elia, your mom is calling. Hello? Safi, nanenda kukubwira ngo ubu ugendanye umwana mu rugo ndaje. Ndaza kubasanga mu rugo hatoya. Okay. Yeah. Sawa. So, bye. Elia, let's go. Meza kutewe hano. Rorene rakatari kukoma. Yagiye ku kazi. Yagiye ku kazi. Nakwicara kukazi. Meza kabisa. Akajuice. Rorene wende baletea juice. Mkazana wangu wende nipa juice. Kansomeo hano anzaka subanti wareba. Akajuice kamushikirwa. Akajuice wakoze kazi. Wewe uramwiki? Jebeze neza. Oh. Nta kibazo tumumba ku mugongo. Akajuice rako kari gucamo. Ya juice ni danje kabisa iraryoshye neza.
nanjye nibereye kuri fanta hano. Yandi kureba kabusa buragira batano hanze ntwara bizuba. Danje nyota iri kwica. Ya izuba ni danje kabisa no kuri fatanya naka ka juice. Akana kambe kameze neza basi. Ya. Hasize iminsi tutabonana kweli. Uriya niwe mukobwa wawe? Ya uyu ni umukobwa wanje wo mu rugo ako ni umukozi wanje. Amaze kungana kuri? Yabaye ingumi w'ubwo. Yakuze kabisa. Narenze ni umukobwa wawe? Oya ni umukozi wo mu rugo ariko nta n'umukobwa wanje nasi gusa ari ukurira mu rugo iwanje. Nta n'umukobwa wo mu rugo nawe uri kubireba ni uw'iwanje tu. Saa yose aba ari mu rugo. Ya umukozi nta n'umwana wawe tu? Ya kuri umwana wanje kabisa. Ariko si n'abandi bana bafite? Ubu ngubu nta wundi mwana mfite ubu ngubu nane Eliya. Eliya mwana. Eliya mwana yamaze kuba umusore w'ubwo ariko mu bya Amerika ntabyoroshye turi hafi kuba twabona undi. Amaze gukura amuheruka akiri umwana kigana na Rorene ku masomo. Yabaye umusore ubu ngubu kabisa. So ubwo mama Rorene rero atari yagiye ku kazi ubwo nibyo nane ndavugana nawe by'ingenzi ndaza kumutelefona ku simu turaganira ningera mu rugo nawe araba aratashe. Ariko nta kibazo kuvuta musanze ukaba nsanze yo wambwira nje ndaza vuye ku kazi namubwira. Ni ibyacu nk'abagore byacu personal ndaza kumutelefona utagira ikibazo. Nta kibazo ndamubwira ko yari kumushaka. N'amasaha kubona gagiye sangahera. Ariko aracari kare. No suzi bya Amerika ngiye no gutegura. So ngiye gutegura ejo nanjye mfite akazi ngo turaba turaganira. So n'amasaha gusubira mu rugo ndabona gageze so ndaganira nawe kandi mwakoze kutuzimanira. Akoze cyane kabisa. Amasaha tuba tugiye. Ubwo musubiye? Safi dutahe yari yatahe. Turagiye kabisa yewe. Mwakoze kutuzimanira twanyoye. Nakoze kubara amaso nyina wa Rorene ntabwo ukazi ndamubwira. Ndaza namutera Rorene tunarudia kwetu. Salimia mama. Rorene mimi naenda hivi tunaenda bakia pia. Uambie mama kama nifika hapa labda baba apata sahau mwambie nikia mtafuta. Takia siku wengine basi turagiye. Mwakoze kubara amaso. Reka tugende kabisa. Ambarenze irembo. Turenze irembo ra. Urugendo rwiza. Wakoze urumagirwa ko ndamutelefona tu. Sawa imana zarabahaye bari mu modoka ngo babaherekeza. Ingora. Sawa. Niba gutera ubwoba komeza inzira yawe